Dobar dan ljudi, danas ću vam pokazati kako da očistite vaš kompjuter. Treba će vam jedan program K-Cleaner koji možete skinuti s interneta, vrlo lako. Samo idete na vaš pretraživač Google, vratno, naravno svako je Google. Idete, uzete, znate već šta, K-Cleaner, download. Idete ovdje, knet, to je ekstra, meni vrati taj sajt, znači za preuzimanje. To je odlično, sve je dobro, nema virusa i to. Samo morate na ovo pravo, na primjer, ovo su virusi, vidite ovdje start download i to. Samo da vam kažem da se ne zajebate ko nije baš dobar sa kompjuterima. Download novo ovdje ispred cleanera, to je to. I tu kliknete, ja ga neću sad skidati, ja ga već imam. Ali i kad ga skinete, u preinstalaciji kliknite Create desktop icon, tu će vam se pojaviti ikona. Ja sam ga skinuo, eto, stavio sam ga u ovaj folder. Ovako će da izgleda ta ikona otprilike. Evo ovako. I uđete u nju, taj program odnosno, i tu znači obeležite šta hoćete da obrišete. I na primjer ovdje isto privremeni internet, datoteke, istorija, kolačići, sve. On sačuvane lozinke to nemojte jer lozinke će vam trebati je. Mislim ko još koristi Internet Explorer, ali dobro. Ko koristi nedavni dokumenti, obrišete ovo sve, ovo pokrenuti start menu možete, ali ne morate. Explorer unosi to, sačuvane sličice, sve to možete obrisati. Mrežne lozinke ne, i liste za pokretanje to ne možete, to će vam trebati. Sistem korpa za otpad, ako vam je puna onda može, ako vam je prazan nema potrebe. Premjene datoteke, slike, stanje memorije i formati, fragmenti datoteka, DNS cache, to obeležite. Ostalo ostavite prazno, to što će se trebati. Napredno, znači, tu ne morate ništa, ne znam, ja sam sigurno, ja tu nikad ništa ne beležim. Nemojte izvamiti što sad nisam znao, ali dobro, i sve to pokrenuti čišćenje u redu. Sad čekaj da učita. Kad učita, to je to. Ona pokaže koliko je uklonio, meni nešto nije bilo puno, ali dobro. I to je to, i onda možete da izađete. Ali, postoji još jedan način da očistite od nepotrebnih datoteka. Kucate ovdje na Windowsu 7, ima ovo za pretraživanje XP, mislim da nema, ali tamo možete naći taj folder, ali ovako vam je lakše, znači Windowsu 7. Kucate ovaj znak odstav. Tako ukucate. Izađe vam ovaj folder temp. Uđete u to i ovdje treba da vam bude puno. Pošto sam ja već očistio, meni nema ništa. Tu ja sam i to već očistio, znači ovo će biti puno. I samo beležite sve na CTRL-A ili onako samo porucite mišem onim plavim. I zatim delete na tastaturi i enter i to je to. Onda ispraznite iz kante za smeće, očistite kantu i to vam je to. Znači kantu već znate kako se čisti, mislim gluposti. I to je to, idemo sa sljedećem tutorijalu.